Lau sunga te tai o sauninga. A mai se olo au waa. Whatolo watu le suafa manu malo tatu wali. Whatalo whatu fo ili pa i o saunei o wale. Pa i o le malo. Sunga i Eni Star. Ia, tana le fo i sunga malo o kabineta. A mai se o wala ulia. Tupu mai e o whaiona whatasi le nei tae au. I ia le tua. Whatalo whatu fo i tamaiti. Talo whatamaiti. Le i teli. Tulou na ia o e sale upot. Tulou le fio le fonga o le ala taua ma le usoli. Su o luo matua ma le alo ma le toa. Ala la tai mau li taua ma le nofo tua inga ia tui sa mau. Fai mai au toa whātanga loa langi. Ai tau whangu e lona toa lua. Tanga loa langi. Tanga loa langi e. Se i e ma leifua maia. Se ua whaali a lia lama le asou. O le atua e ini ale nei leo e tau whono. Whauta i lolu ma whale wa se tau tonga i a sā lava. Ma outu a whale o se whaasau sanga manu ma. Tulou lava. Ai outi lei so aina la le leoto, nai lei tu tolo sanganga. Fale ono le atinganga, fale ata manangafa. Ai outi mo ia featu i lau sunga le taitai o sauninga. Tau lava ina ia fono wha pi atu ma le nganga wha aftai. E tusa ma le tape nanga wha le nganga. Wha aftai mo upu whala ai au e mati ai. E soifua ngā lulue o e sa lafo le maa ma ngā lulue puno wai. Ma tafe le afu. O le wha moe o le whapa i ina o le nei whale matanga o whie le aso. Ma nisi o tu langa a noa o le mafu anga o le tātou whilo inga. Tasi nei vaenga pito silio n tāua i vaenga au tu e tolu o le awa o ina o le whanau. The three basic domains of child's educational development. O le tu il tino, physical domain. O le tu whare mawhauwhau, cognitive domain. Ma le tu whare nganga, spiritual domain. Ma loi lau whato whala inga whato tua. Romato te talo, i alofangia pēle tua, lau wha puna pa ulia i le neia whio anga. A wāre whi au maranga luenga. Whātumu mai le langi la o tau utu, a wālo o tau wāla au wina, i le whi au maranga luenga le atua. Whātula watu le paia man mamalu al tātou au whia nei. O lena a matale tātou whailotu le tāra whaasawai. Ia lea la upe whaau atua al tāra whaasawai, o sea ua mea whaasawai, au ket pole fua i ai. Whai mai, e iele malanga na sau mai tonga. O mai e tangata e tō lua. Sau le asanga tau nui ngā tai o whangaloa. Whapele o lesi tangata. I lesi ana pāanga. Sau ia na alu lunga o maunga o whao e te nofo ai. Aoa. Lela u nofo atu i lalo i. Ma lesi vaenga lo tato au malanga. Walu la lesi e li le lunga o maunga o whao. Wa te i tangata le whaaliu atu sifo, whaaliu i sasai, na te iloa uma tuawa e ngau Samoa. O le nā, whiriu a inga le alilea. Na ia iloa atua i se tamaitai au le leia, i oi whale a lupo. Me le sa wai tai o Samoa. A sa lopo i nā le e mafua, ma le fwai tau fwai lea. O te tui whao, ai o sapo i malata. O sapo ua le ali sa vai. Whailoa i maltamaitai la le. Ia, ua ola le whale tua o le ali. Oka, se tamai titi nā au le le toi mānaia. Whai mai tala le ali lea. Ua maua la le ngola ua tali. O le a whai ngoa oi. Ia sula. Toi whao popo i e male upu. Mānaia. Sula
manaya ona fai atu leo sula manaya ilona tali le ya ala fai ngola o ya sula manaya ona mau ilo leo le ngoa sula manaya o sula manaya la le na usu mai le alo tui aupu wai ai savai na ea ona so o tato mai fatasi sei sula manaya le alofa ma le anga leo le atua sei sula manaya ina le tofa fa matua mo e po sei o tato sula manaya ina le fato fa la inga o tato afio anga ma le tu malo e tauala ila na fono fa vai ina ua mawhai ona whasafua se vaenga o lana poloketi tasi le miliona tala mo nei ati nae mo alo ma whanau ala fio anga lau fio ngal tofi a fio ile matua o sabainaya se uma moli maulo suafa malo whalangina ile aso wa ele polonga sa amo e nai matua whaper komiti le sunga le tamai taipule ma le ainga whaia onga ai mai se lava na yalo ma whanau o loa onga hea whapewhea aia leo whiinu sa i le vai palapala au leo sula mana ia le vai mama o le atau mama whai sa whawhai lunga o le si ma palapala aia lea ua no nofo i le whale mana ia ma ea malu lui to tonu o le whale tusi tau an tātou sula ina le alofa o le atua i nei mea mana naia o tātou maua wa sula mana ia le nofo i tonu o le whale nei whale ma alofa o le atua i nei mea mana naia o tātou maua wa sula mana ia le nofo i tonu o le whale nei whale ma tangofi o whai ei whaatasinga ua moni ei le upu o le whatupesea e peru lo wanga ngai whamanu atuia ia Iova o mea lava o i tutonu ia tea whamanu i lona suafu pa ia lausunga tamai taipule a onga ma le au whainga luenga o upu masani lava al whaife au pe at talo whai u pe mai asana la unga e whapea ua uma neili ngā luenga al tangata la lafo atuia ngā luenga lilo le anganga na te wha mai a ina whape nā lava se tua lalo al tatou mtanga luenga. Ua mae al pitola au al komiti, ma tua ma le afio anga. Ai ua tua au atu i lausunga ma le ainga whaia onga. Wa ai ma tausia le lei a au tau a seta ma mea tau tino. E leo spotu malu e lu, e leo spotu malu lu, e su e atu o tō whaai. Ai o loo whaatali tamaiti. Pe whai e fo se TikTok. Lea lava e whaatali tamaiti. Pe tau ma mawha ma ura ura ai. E ma whai o na mapu i ai. Ai le o le e vai. O tātou mea sina. O tātou. O tausi mea. Ar tātou atua. Tātou mā loo. Mau tātou a fio au. Ai tātou whatamala. Tātou te toi whesiri atu i komiti ma le a fio anga. Ai tau whetaui ma le tala le whawhawhine foi lele. Sorry ato nati. Ile toi fia whaia e to ina se mea pe a le leina vai. Tamaiti. E mana ia tau whale. Ea? Kou laki. To te lau tau. Tasiva fitu ono, tasiva fitu no usawa ile faila section a o te aonga la onga whaia onga. O usau nā taimi. Ile ma nei as whale a onga. A ne o te nei lo wafe mai, sole. Wa se lau pasenge me reo toa ona. Tau te ilo. Taisi pale vete nga. Na te lele sao tau mātua, te lele sao leo fio anga. Whaia se ngā luenga le lei, mo o tau alo ma whanau o tātou no. Ia tutupu mai ate o tau ni whai whi au. Ia tutupu mai ate o tau ni whai a onga. Ni leo, ni minister, ni whomai. Oka le tele o mau ngā luenga.
o le fatu lea le o tutoi le aso. Whaasu e whai aonga, ai whaatupu e le atua. Manuia tatou au fia nei tai au, lau tau pasenga sa le vi, manuia le sa whai ale whai ngā malo, ia a meiso kapeneta, manu teleina o tatou wha moe moe, le au wala ulia, lau sunga le sesi aonga, ulu aonga u whaatasmai, ia a meise le lau moe le tongo nei, i le suafo Iesu, whaftai.